saya nak sekalikan semua saya punya device ni, kabel-kabel ni semua saya nak pakai Akasis punya Toki. Keyboard nampak, saya boleh kawal. Saya punya mouse saya boleh kawal, nampak. Okey. Nampak? Semua hanya menggunakan session daripada Akasis. Hanya satu saja. Ini adalah function, nampak? Saya punya monitor, saya punya mouse, punya kabel, keyboard punya kabel, saya punya internet. Nampak menyala, punya Wi-Fi. Saya punya USB-C sambung ke laptop dan saya punya headset. Nampak? Hanya menggunakan satu docking station boleh sambung macam-macam device.